Dragi naši filmoholici, Zoran i ja smo vam za danas spremili nešto, ja se nadam, posebno i drugačije. Pričat ćemo o jednom fenomenu koji smo uočili još davnih dana. Zapravo ne znam koliko nas dugo pratite, ali naši početci, Zoranovi i moji, se negde vezuju za u to vreme dosta posećen i poznat sajt Popbox, na kome smo pisali, boga mi, pa ja mislim bar 10 godina, ako ne i više. I tako smo negde počeli tu priču, ozbiljnu priču o filmskoj kritici i tako dalje. I s vremena na vreme mi bismo za taj sajt napisali neke tekstove koji su se bavili nekim fenomenima iz oblasti kulture, to je najčešće bio film, a da ne obavezno. I u okviru jednog od takvih slučajeva nastoje tekst koji se pojavio zapravo 1. maja 2010. godine, znači, boga mi, dosta vremena je prošlo od tada. To je tekst koji je nosio naslov, još uvek ga nosi, Hardcore Srbija. Ako vas to interesuje, ostaćete da čujete ovu priču do kraja, a svakako i tekst možete da pronađete na internetu, pošto arhiva Popboxa je još uvek aktuelna i možete da je pristupiti ako sam sajt već duže vreme nije aktivan i nema novih članaka. Tako da, eto, taj tekst Hardcore Srbije zapravo se fokusirao na jedan fenomen koji je 2010. bio prilično aktualan, a to su filmovi koji donose jedan prilično grub, tvrd, hardcore izraz i koji su u tom trenutku kada su se pojavili predstavljali prilično krupnu novinu i činilo se da je u pitanju jedan talas filmova koji će se desiti i izgledalo je tako, imajući u vidu da su to filmovi bili prilično uspešni i primećeni, da će se taj talas nastaviti do današnjeg dana. To se nije baš u potpunosti dogodilo, mada o nekim odjecima ovog fenomena možemo pričati i danas i zapravo i direktan povod za ovu priču jeste film Radnička klasa ide u pakao Mladena Đorđevića, koji se upravo prikazuje u našim bioskopima i koji jeste na neki način odjek ove priče o Hardcore Srbiji i Mladen Đorđević i njegov film Život i smrt porno bande je zapravo jedan od rodonačelnika ovog mini talasa. Zorane? Dobro, ovo je bio jako iscrpan ovaj uvod. Hvala. Mislim da je ono najvažnije, a to je da pričamo o pokojnom fenomenu. To je fenomen koji više nije aktivan. Pričamo zbog Mladena Đorđevića, inače ostali saborci su otpali negde usput, a nisu novi došli, ali je se zanimljivo kao jedna prekretnica koja je sugerisala neki novi početak ili novi pravac, sveži pravac koji se naprosto nije primio i sad možemo mi u ovom razgovoru da pokušamo da rašivijamo zašto se nije to zašto se to nije nekako više uvrežilo unutar srpskog filma, a mislim da je jasan razlog, jedan od jasnih razloga je zato što nakon 2010. i onog perioda kada nije bilo konkursa Filmskog centra Srbije, kada se obnovila konkursna redovna konkursna dinamika Filmskog centra Srbije, da su ljudi prijavljivali se svojim projektima u raznim kategorijama, moralo je da se povede više računa o prepostavljenom ukusu komisije koja bira projekte. I pošto su ovo filmovi koji su se bavili marginom i ostali su negde na margini glavnog toka srpskog filma tog trenutka ili samog početka 21. veka, onda je došlo do jednog blagog sunovrata tog fenomena, jer se usled kalkulacija autorskih i producentskih nisu ni pojavljivali u značajnoj meri filmovi koji bi mogli da budu podvedeni pod taj talas, a neki od ključnih autora tog kratkoročnog talasa su napravili iz ovog ili onog razloga profesionalnog ili životnog, napravili su duge pauze, pa nismo mogli da se oslonimo ni na njihove novije radove kao nastavljača te kratke tradicije, a veoma zanimljive i to jeste nešto što bi moglo da se što je moglo da bude viđeno kao izvozni potencijal srpskog filma, ako prepostavimo da na primjer nekim stranim tržištima nisu neophodne srpske romantične ili mentalitetske komedije lokalnog kolorita, oni već to imaju svoje, vjerojatno i u boljem
i zanatski uspelijem viđenju i izdanju, onda je moglo da se preispituje šta je to što bi bilo zanimljivo da dolazi iz Srbije, a da nije puka egzotika koja se oslanja na onaj balkanski novovekovni ili skori folklor, odnosno ona balkanska egzotika kada prodajemo ovdašnju bedu, jad, zato što smo Balkanci, zato što se od nas očekuje stalno neka vika dreka i neki dert. Pa dobro, jeste. Mislim i takođe jedan odijum je postoje u javnosti pa i u medijima kada su ti filmovi u pitanju. Oni su onako, mislim što je možda i bila ideja autora, dočekivani na nož. To je provokacija, šta? Jeste, predstavljali su prilično jaku provokaciju, što je zapravo sve i kulminiralo filmom Srpski film, o kome ćemo pričati, koji pripada delu tog talasa. Ali ajde sada da se vratimo malo na početak. Ja bih negde rekao, a ti me ispravi ili dopuni, da je u stvari ovaj Srbija hardcore mini talas zapravo negde svoju neku, da kažem, svoj neki koren vuče iz crnog talasa, koji je 60-ih, 70-ih godina bio veoma aktuelan u Srbiji. U smislu da se za teme uzimaju dosta neke, da kažem, nezgodni aspekti našeg društva. Najčešće se, kao što si ti sad malo pre rekao, poseže za tom pričom o margini, alkoholičarima, narkomanima, manjine su u fokusu i tako dalje. Da, ali prokazane manjine, znači odbačene, ne manjine koje su naša načina da se postave u smislu institucije i poštovanja. Naličje Srbije, eto, u fokusu tih filmova. I mislim, to je negde ta neka paralela koja može da se napravi sa crnim talasom. Takođe, crni talas je u vreme kada se pojavio. Iz današnje perspektive ti filmovi su, ajde da ne kažem pitomi, ali mislim nemaju tu vrstu šokantnosti, ali u vreme kada su se inicijalno pojavili ti filmovi su onako bili provokativni i zabranjivani i izazivali su brojne kontroverze. Treba svakako da se setimo na primjer filmova Žilnika, Makaveva, Lazara Stojanovića. Stojanović je čak i u zatvoru završio zbog plastičnog. To je druga vrsta provokacije, tako da to je druga vrsta provokacije, ali mislim da nije nužno da pozicioniramo, znači, taj srpski provokativni film novog veka uz crni talas. Mislim da je to, kreće se od nekog naturalizma, ali tu dosta zapravo, ako pogledaš u filmovima ovih autora kojima ćemo detaljnije pričati, a koji potpadaju u taj fenomen, oni tu pre svega ima oslanjenja na VHS estetiku, odnosno ne samo VHS estetiku, nego na filmove iz VHS doba, oni koji se zovu kao Midnight Movies, ponoćni filmovi gde je dopušteno naprosto da bude odrašitije, eksplicitnije, nasilnije ili u kom god pogledu da provokaciju, subverziju smatra. Znači, subverzivni film koji nije nužno istorijski naslonjen na ovdašnji crni talas, mislim da se pre koren može naći u tim filmovima koji danas istorijski se gledaju i muzeji i ovi kriterijeni i ostali kanali ih posmatraju kao art house filmova, koji su naprosto bili filmovi ljudi koji su suštinski neposlušni i teže ka nekoj beskompromisnijoj subverziji, makar u nekim delovima, početnim delovima svojih karijera i opusa, i da je to pravi koren za svaki od ovih filmova, a naravno negde se to poklapa istorijski sa nasleđem crnog talasa koji mi vezujemo upravo za taj čemer, jad, za blato, za obode gradova i slično. I možda je u tom smislu jer i unutar crnog talasa, ovdašnjeg crnog talasa imamo raslojavanje autorsko. Mislim da je Žilnik tu neki praotac toga i da je u tom pogledu nulti film srpskog hardkora koji je u smislu hardcore u tom subverzivnom smislu ne pripada pornofeli filmova, to je Marvel S. Da. Dube od Mermera, ako ćemo. Jeste, Žilnikov film iz 95. godine, ako se ne varam, koji je, mislim, onako dosta prodrmao javnost tada. Mada čini mi se da je u to vreme zapravo javnost je bila nekako prijemčljivija za tu vrstu sadržaja. Ja sam svedok tog doba, mislim i ti si po godinama, mislim mi smo svedoci tog doba. Pa da, mislim da si ti bio mali.
po vlastitom izboru, ne zato što si bio zaista mali. Nisi bio mali. Evo ja sam onda svedok tog doba. Ono što je 90-ih bilo dopušteno u nekim krugovima, danas nije. Na veliku moju žalost i preposlednju veliku žalost ljudi koji vole ovu zemlju, skrenuo se posle 5. oktobra pomalo neočekivano i sad vjerojatno neki će reći da je put bio trasiran, krenuo se ka nekoj rigidnosti, ka isključivosti, ka bigotizmu, tako da nekadašnje slobode koje su izgledale da se mogu smatrati nekoj datošću, znači nešto što može uzeti zdravo za gotovo, su naprosto nestale. Evo da uprostimo priču, pa da kažemo, na primjer, da film Marble S. Želimira Žilnika imao regularne premijere na kojima su glavni junaci transvestiti koji su se bavili ljudi koji su se bavili prostitucijom, znači išli crvenim tepihom i publika nije imala nikakav problem sa tim, nastupali su mainstream medijima, imamo najčuveni razgovor Tatjane Vojtehovski sa Vjeranom Miladinovićem Merlinkom, to je danas potpuno nezamislivo. I danas imamo prostitutke u medijima. Dobro, imamo prostitutke, ali ovo je neka druga vrsta provokacije. Znači, to nisu bile, Žilnikov svet nije prikazivao prostitutke koje to poriču da jesu i koje zapravo pojavljivanje u medijima koriste da bi diglo cenu svog rada za 10, 20, 50 evra. Neko ljudi koji su zaista živeli svoje istinske živote na margini koja im je data kao sudbina i kao negde ceh koji mora da se plati za svaku drugost koju mi kao individue unutar neke zajednice pokazujemo. I koji su bili prilično punk. Da. To je bio punk tog doba bez daljnjeg. Ali htio sam kažem da taj film je mogao da postoji tada i da bude tretiran kao film. Naravno, to nije bio hit, ali nije ni planirano da bude hit i obraćao se specifičnoj publici, bavio se specifičnom temom, ali neke slobode koje su tada postojale su naprosto nekako ugašene. 90-ih je bilo više nasilja na ulicama u smislu fizičkog nasilja, ali znatno više tolerancije unutar grupa raslojenih društva, makar generacijski gledano. Tako da ove lupanje glava na prajdovima i sličnim ili nekim prapočecima prajdova 90-ih se nisu dogodile, nego se dogodile tek u toj oslobođenoj Srbiji kada su se zapravo možda deinhibirale i neki mračni porivi koji su držani pod pretisloncem tokom Miloševićeve vladavine. Dobro, komplikovana tema i zanimljiva tema. Mislim da si izneo nekoliko jako zanimljivih zapažanja koji će ostati zabeležene sada na ovom našem podcastu. Ali da krenemo o konkretnim filmima. Da se fokusiramo, jeste, pa da. Ja bih sada da pomenem prvi film koji sam ja negde prepoznao kao film koji je pokrenuo negde ovaj talas, mada mislim možemo i o tome diskutovati. To je film Miloš Branković iz 2008. godine. Film koji je režirao Nebojša Radosavljević, kome je zapravo to bio i ostao jedini dugometražni igrani film koji je snimio. Završio snimanje. Taj film se onako prilično neočekivano, ja bih rekao, pojavio. Premijera je bila na Festu, ako se ne varam. Da. I ja se ne sećam sa tih reakcija na taj film inicijalnih. Mislim da ih nije bilo previše, jel? Pa ne, bilo ih i previše u smislu ljudi koji su decidirano izjavljivali da taj film ne bi gledali zato što znaju šta on predstavlja. Reakcije i osude su dolazile iz sveta koji je smatrao da je tu ismejan. To je svet nevladnih organizacija, levičara, uglavnom ono što se zove projektne levice, znači oni ljudi koji možda nisu iskreno levičari, nego naprosto ispunjavaju zahteve projektnog levičaranja, prijavljuju se za projekte inostrane i njihov svetonazor ideološki je u skladu sa onim što se očekuje od njih sa strane finansijera, potencijalnih ili stvarnih. Sam film je prošao nezapaženo, u smislu nije bio hit, ali jeste bio provokacija i ono što je dobra stvar u slučaju tog filma je da smo imali film gde je možda nakon 10 minuta gledanja, ako išta znate o filmu tom, ili ako pratite pomnije srpski film i savremeni film u tom trenutku, vama je jasno da je to subverzivni film čiji autor
želi da napravi subverzivni film. Da provocira i da šokira. Da je ciljano provociran, da nije provokativan na kalkulanski način u smislu da će pobuditi veliku gledanost, da će ljudi zbog neke kontroverze doći, nego svesno se ide u to da je subverzija dosta daleko i duboko zađe u tu kao idejnu i značajsku ravan priče, bez obzira na to kako će se to odraziti na uspeh filma, koji opet, čak i ako je subverzivan, ima neku meru u gledanosti, u zaradi, u primećenosti, u prodaji. Znači, teško da možemo sad naći film unutar neke profesionalne kinematografije, profesionalnih uslova nastajanja, gde autori ne mare šta će biti sa tim filmom. To bi značilo da su autori u nekom relaksiranoj situaciji, da mogu da rade šta im je volja. U tom pogledu Miloš Branković je besprekoran film. Mislim, namere su besprekorne zato što se išlo na subverziju, subverzija se ponudila i bila je prilično beskompromisna. A oni koji su prozivani, ili dobar deo onih koji su prozivani kao neki primeri, eklatantni primeri u toj našem društvenom tkanju, oni su i reagovali na način na koji je bilo očekivano, samo što je šteta što meni se čini da ni oni prozvani sami nisu pogledali film. A to obično tako bude. Ako su pogledali film, da nisu unutar te svoje proklamovane tolerancije i svojih liberalnih ubeđenja mogli da se skrase, da onda pogledaju film i da kažu kako im se čini film kao film u zanatskom i u drugom izvođenju, kako je sve to ukomponovano, a ne na prvu loptu šta mi se ne sviđa i šta nikada ne bi gledao, jer je to taj bigotizam, ta isključivost koja razjeda svaku društvenu zajednicu, pa i ovdašnju, i to mnogo, mnogo decenije unazad. Meni je žao što je ovaj film danas gotovo potpuno zaboravljen. Mislim, retko koji priča o njemu. Da, a pitanje gde da ga prikažeš? Da, i nema ga, mislim, prosto možda je ta njegova ekstremnost u izrazu i negde blokirala to neko prikazivanje, jer sada jedino televizijsko prikazivanje praktično u tim legalnim okvirima postoji kao varijanta. Film je zanimljiv i vizualno, on je u crno-beloj tehnici snimljen, prikazuje kao jednu noir atmosferu u Beogradu, koji je kao u jednom potpunom rasulu. Ekstremno beznađe. Znači. Ekstremno beznađe Beograda. Mislim, tu imamo nasilje, korupciju, trgovinu ljudima, imamo čak nekoliko ubistava, vrlo onako grafički prikazanih, pa čak i scenu nekrofilije. Mada sveže nekrofilije. Dobro, da, recimo, da ne ulazimo sad u detalje. Sve je to onako dosta lepo i zanimljivo uklopljeno. Film je jak, snažan i mlad film u suštini. Autor je u to vreme bio na početku svom. Tako da... Pa dobro, sad ne bih baš rekao na početku, Nebojša Radosavljević je u tom trenutku iskusan višegodišnji autor spotova. To mu jeste bio prvi film. Ali imate mladalačke energije u njemu. Ali definitivno hronološki, biološki nije mlad. Pa nemoj tako, ja mislim da jeste. Ali u svakom slučaju imamo Miloša Vlalukina, imamo Nadu Šargin, Jovanu Stipić. Mislim da su Vla Lukin i Jovana Stipić zapravo u tom filmu ostvarili Boris Komnenić i Slobodan Ćustić. Tako je, u manjim ulogama. A što se Vla Lukina i Jovane Stipić tiče, mislim da su oni zapravo u ovom filmu ostvarili neke svoje ključne uloge kada pričamo o filmu i njihovoj... Da, u tom trenutku svakako. Pa i kasnije, čini mi se. Da, vidjet će, sad život ide tako da. Pa dobro, prošlo je to već koliko je tog filma, poprilično. 16 godina. Ne znam gde ne znam gde bi taj film mogao biti prikazivan i da li bi bio potrebno se objasni neki kontekst tog filma u smislu društveni u kom se on javio. Na stvar je to jedan film koji dosta odrešito razbija uvreženu paradigmu društvenu tog trenutka, u smislu, to je bio koja je to godina, 2010. recimo? 8. Znači samo 8 godina nakon petooktobarskih promjena kada je negde sa te državotvorne visine sugerisano da ovim društvom treba da vlada optimizam. I tu dolazi od tog ekstremističkog prikaza beznađa dosta brzo nakon događaja za koje je bilo viđeno da će predstavljati prekretnicu. U tom pogledu možda se od svih ovih filmova o kojima treba da pričamo unutar ovog fenomena Miloš Branković i najviše oslanja
na filmove Crnog talasa u toj idejnoj ravni. Da, čak i na nivou tehnike, znači crno-beli film. Crno-beli film. I imaju te sitne posvete, čak i film ljudima autorima koji nisu bili autori Crnog talasa. Film, ako se sećaš, se završava onim prizorom Valukina u tramvaju koji se udaljava, što je direktna referenca na film Miša Radivojevića. Tako da Kvar, da, na njegov film Kvar, gde imamo tu sponu pobunjenog intelektualca, pobunjenog pojedinca. Tako je, to da. Koji je rešio da na svaki mogući način i u svakom domenu svoje lične egzistencije raskine veze sa društvom. I to je možda mimo filma Mladena Đorđevića poslednji srpski film u kome imamo decidno raskidanje veze sa širom zajednicom kao važan motiv. U Životu i smrti porne bande Mladena Đorđevića to je dodatno radikalizovano u smislu samog kraja filma. I u tom pogledu je ovaj film zanimljiv, ali samo ja moram da ponovo podvučem da je to zanimljivo onima koji mogu da odmore dovoljno mozak pre samo gledanje filma i da se postave u poziciju da ovo gledaju sa dobrim namerama i sa dosta strpljenja. Dobro, Nebojša Radosavljević kasnije je praktično prešao na televiziju i snimao je dosta serije i snima još uvek. Ali evo sad je, možemo kažemo, priprema film, tako da... Eto, držimo fige da se to desi. To je nastavak poslednjih kruga u Monci, tako da ili nastavak ili prednastavak, a u svakom slučaju drugi deo unutar tog nepostojećeg mini serijala. To je onda potpuno nešto drugo u odnosu na Miloša Brankovića. Ali bilo je raznih pokušaja, u smislu on je imao razne projekte na tim konkursima, pojavljivali su se, ali nije ništa od toga bilo. Je on beše počeo i da snima Tesnu kožu ili... Ne, to nisam siguran. Da li je on ili neko drugi, ali mislim da je to bilo lažirano snimanje, tako da... Mislim da je to bilo kao prva klapa i ništa drugo. Da. Dobro lažirano. Mislim, nije realizovan projekat u tom smislu. Čim ne postoji, to je to. Mislim, sad ti možeš naći u arhivi novinskoj da su neki ljudi počinjali neke filmove da snimaju, ali kako dokazati ako nemaš čime se potkrepi, osim izjavama, mislim, ljudi pričaju malo i unapred, jel? Volao bih da vidim novi film Nebojše Radosavljevića, tako da eto držimo fige da i dođe do toga u nekoj skoroj budućnosti. Mislim da se ide ka tome da će ovo da se desi, znači i da će uskoro krenuti snimanje, tako da možda ove godine već. I u krajem slučaju centar film stoji iza tog filma, to je kuća sa tradicijom, znači koja ponovo pokreće proizvodnju igranog filma, tako da je to. Ali ne znam da li si ti, nismo dogovorili detaljnije, da li si krenuo od Miloša Brankovića s nekim višim ciljem, pošto mislim da hronološki tu Made in Serbia Mladena Đorđevića se bolje uklapa. Jeste, pa to je ona malo ograda koju sam stavio ranije, jer Made in Serbia film iz 2005. godine, tako da svakako hronološki prethodi Milošu Brankoviću, ali sam mislio da taj film pomenemo sad u ovom bloku koji je posvećen Mladenu Đorđeviću. Dobro, hoćemo onda ove ostale filmove pa da bude Mladen Đorđević kao celina ili? Pa mislim da je bitno da sad krenemo sa Mladenom, jer on nam se hronološki uklapa u ovu priču. A Mladena će biti i najviše u ovom razgovoru, pošto mislim i najviše je snimio filmova koji mogu da se podvedu. Dobro, hajde da upresamo. Hajde. 2005. godina Made in Serbia, prvi dokumentarni film Mladena Đorđevića. To je dokumentarni film sa određenim igranim delovima zapravo, odglumljenim. Tako da je to jedna ta hibridna varijanta koja će i kasnije i Đorđević biti skloni i u svojim drugim filmovima. Prikaz porno industrije u Srbiji i svih onih nekih... Iz lične vizure. Iz lične vizure autora. Jedna onako gorko, humorna priča koja je u to vreme privukla dosta pažnje i poslužila kao priprema, ja bih rekao da to možemo da kažemo bez nekog većeg razmišljanja, te zapravo Made in Serbia poslužio kao priprema za prvi dugometražni igrani film Mladena Đorđevića, sada već čuveni Život i smrt porno bande iz 2009. godine, koji nam je za ovu priču i od ključnog značaja. Da, Made in Serbia je bio, on je u dobroj meri se naslanjao na tu žilnikovsku tradiciju nečega što su festivalski programeri, selektori i svi ti ljudi koji se bave terminološkim
odrednicama i jezikom koji prati festivalski film kasnije nazvao i hibridni film, znači spoj igranog i dokumentarnog, gde je naprosto to preplitanje igrane i dokumentarnog nije u smislu one platenice očekivane da imamo ljude koji se opštavaju nešto u kameru u smislu svedoci ere, svedoci događaja, a onda imamo ove rekreacije događaja, odglumljenje rekreacije koji su zapravo kratke ilustracije onoga o čemu se priča. Ne, ovde se seže znatno dublje, ovde je namerno zamućena granica između igranog i dokumentarnog. Imamo glavnog junaka koji nastupa iz te takozvane pripovedne forme, odnosno prvog lica jednine, koji traži svoju devojku, zalazi u svet. Nenad Bekvalac glumi ga. Mislim, možemo reći glumi, pošto to jeste uloga. Da, glumi, dobro. On zaista glumi u tom pogledu. Imate glumačku interakciju sa ostatkom podele, uslovno rečeno. On je kao neka vrsta našeg vodiča kroz svet srpske pornografije. I tako da to jeste prahibridni film, tada još uvek nije postojao u tim festivalskim okvirima, nije postojala odrednica, nije postojala, ali nije toliko zaživela tog hibridnog filma gde je znači nejasne granice između onoga što je dokumentarni i što je igrani deo, tako da... Već je tu, Žilnik naravno dao svoj doprinos. I neki drugi, ali ajde pričamo o Želimir Žilniku kao ovdašnjem reperu i nečemu kao što smo postavili u ovom našem razgovoru kao agentirka. Tako je. U odnosu na koji se mi određujemo i usmeravamo. Znači, ovo je taj film i to je bilo prilično iznenađenje u tom trenutku 2005. da gledamo film koji nije reportažni dokumentarac, a prati jedan fenomen. Obično kada kažemo da dokumentarac ima tu i tu temu, na primer pecaroši u Srbiji, potopljena crkva, bilo šta, znači šta god da uzemo. Pecaroši koji pecaju u blizini potopljene crkve. Može i to, ali to je možemo da kažemo da je to kao najčešće reportažni tretman, to je film koji ima televizijski dokumentarac. Tematski, ali ovde imamo film koji funkcioniše zaista kao filmska priča, narativa, gde nije jasno šta je stvar bila improvizacije na samom setu uz neke zadate smernice, a šta je ono što je zaista odraz pravog stanja stvari i meni je to jako zabavan film. Mi smo ga reprizirali pre par godina kad je bila prilika u dvorani Kulturnog centra, ali tako? Jeste. Taj film odlično i dalje živi. I odlično izgleda, pošto je snimanje na toj nekoj elektronici. Da, snimanje na toj elektronici karakteristično za početak ovog veka ili sam kraj prethodnog, a ta elektronika u smislu onoga što je estetika, ona nekako se lepo sjedinila sa tom sirovom suštinom same priče i samog filma, ideje koja stoji iza tog filma. Kao i u slučaju Dupeta od mramora. Da, tako da to su filmovi koji dobro ostare i ono što je zanimljivo i na novija gledanja za ove koji bi da repriziraju, da film je zadržao tu vrstu neke žovijalnosti, vitalnosti, da je to zaista dinamično i dalje i da je potpuno ono što je važno za filmove Mladena Đorđevića, da je potpuno lišen bilo kakve didaktičnosti, a didaktičnost gde nam neko zapravo drži podignut prst i drži propovedi, nužno prati filmove ovog tipa ako su dokumentarni, kada uvek je to neka zamka kada pričamo o pornografiji i sa stanovišta uvek se ukazuje na pošasti, na neke psihoze, društvene okvire, čega ima, na to porazno stanje duha koji dominantno vlada tim svetom, naročito u tim nizinama produkcije. Ovde nema osude, nema nikakve ovde nema osude, ovde ima to onoga što je to čak onako prilično zdravo razumski humor koji proističe iz same teme i iz primenjene estetike. I dobili smo priliku da tu imamo onako baš neke aktere koji, ako ćemo da kažemo, zaslužuju i zaseban film, što ne znači da bi neko trebao sad da ponavlja to i da radi, ali... Sad je za neki od njih i kasni. Da, ali Stanković, na primer, koji je snimatelj, je zaista jedna upečatljiva pojava, ima nastup, energičan je, ima priču, to je jedan retoričar veliki. Nedavno upokojeni Đurica je takođe jako u kadru, integralni deo njega, uz svu tu neku blagu teskobu
ili jasniju teskobu, zavisno kako ko gleda, koja izbija iz njegove životne pozicije. Dok je, na primjer, dok je i naravno naša miljenice. I Eržika, mislim da je sada Petrović, ona zaista onako zaslužuje, ja bih gledao serijal sa Eržikom i kada razmišljam o tom filmu, ne znam koja mi od scena sa Eržikom draža iz ovog ili onog razloga. Već smo pominjali u ovom razgovoru sa Mladenom Đorđevićem, koji možete da pogledate u jednoj od ranijih epizoda Filmoholika, da mene je ganulo ono kada Eržika šalja, ona je poslala Mladenu, ali to se vidi iz ruke Nenada Bekvalca, poslala poruku da li ima neko snimanje, treba da se plate drva. To je onako jedan jako duhoviti, a prilično emotivan odraz života u Srbiji, da se prožimaju filmsko i realno, ali onaj trenutak kada ona kada ona dobija uputstvo reditelja da treba da ide putem, da ubere cvet i da ide putem i da se onda sastane sa tim sa kojim će biti te karnalne relacije, da treba da dođe do seksa, ti se sećaš, ona produži putem. Zanela se i produži neki 100 metara dok njen partner ostane tamo. Eržik i niko nije rekao da treba da stane u jednom trenutku. Ona je nastavila džadom i to mi je onako suštinski duhovito i duboko ljudski. Nema ničeg toplog u tom filmu, koliko god to zvuči sada čudno, ali i tvrdog. Da, i tvrdog, i onda usred toga se vidi ono što je naprosto nekad neosporno, da takve filmove koji su cinični u smislu zdravo cinični, ima tu jetkog humora, mogu da naprave samo ljudi koji su u potpunoj nekoj etičkoj i drugoj vertikali sa temom svog filma, da dobro razumeju i da su čovekoljubivi do te mere da ne zauzimaju poziciju neko ko je u bilo kom pogledu superiorniji od onih o kojima govori, i to se nekako naprosto isijava sa ekrana ili sa platna, do koje mere Mladen Đorđević dobro razume svoje likove i koliko je promišljeno išao u tom procesu izbora teme i dopunjavanja teme, pa je onda krajnji zbir svog tog truda tako upečatljiv. Mi smo nedavno u Kinoteci reprizirali Život i smrt porno bande, posle nekoliko godina od posljednjeg gledanja. Da, i posljednjeg godina i u bioskopskom gledanju. Da, u bioskopskim uslovima. To je jako važno, da. Kada god može da se reprizira film u bioskopskom okruženju, pa ovako mi je onako. To je isto, znači snimeno elektronikom, što ja ne volim u suštini, ali za ovaj film takođe to funkcioniše, imajući vidu da je i ta era i da je ovo zapravo film koji ima dosta veze sa tom VHS erom, tako da onda to je lepa neka spona. Ovo je film koji dan danas, znači prošlo je, boga mi, 15 godina od premijere, on je apsolutno nije okrnjen vremenom. Ja mislim da je to vrlo bitna stvar kada pričamo o životu i smrti porno bande. I svakog filma, mislim. I svakog filma, a ovaj film je negde u tom međuvremenu, ja mislim, osigurao te kultni status i sa dosta ljubavi se o tom filmu piše na nekim raznim forumima, stranim forumima, znači. Da, ne stari forumima, mislim, on je doživeo razne vrste omaža, mislim, nalazi se na tim listama, možda se zaboravio, sad se ne sećam, evo, to je greh na moju dušu, ne sećam se, jako mi se dopao onaj slovenački neki elektroband. Poster, da. Ne, slovenački elektroband koji je iskoristio film, prizor iz filma za svoj spot, hajde gledamo, pesma se zvala Hajde gledamo porniće. Da, jeste, ima i to, a takođe Slovenci baš vole taj film i nedavno kada su bile projekcije tog filma u Sloveniji, urađen je novi poster, onaj crtani poster koji je odličan. Mi smo to pratili vestima na sajtu Filmskog centra Srbije, Slovenci povremeno imaju potrebu da gledaju ponovo taj film u okviru svoje kinoklubaške i sad naravno mi nećemo reći 100.000 ljudi koji grove na te projekcije, to bi bilo, mislim, velika laž, ali divno je da ljudi nalaze nešto u nečemu što je kulturološki dovoljno blizu, ali opet i dovoljno daleko, imajući vidu ono što u tom se filmu vidi, ono što taj čemer i taj jato crnilo koje je toliko neodoljivo u tom filmu je na veliku sreću većini nas daleka apstrakcija u našim realnim životima. Jeste, film je jako crnim i ja kad sam ga gledao, on inicijalno, ove 2009. godine na Festu isto bila premijera. Da, mislim si sedeo do mene. Ja sam sedeo do tebe, ti si sedeo do mene i gledali smo film i onako bili smo prilično zadivljeni.
onim što smo videli poneti, ajde da tako kažem. To se i ne dešava toliko često. I ono što mi je drago jeste da je zapravo taj utisak koji je film tada ostavio, on je svaki put kad bismo ga ponovo gledali, ponovio je taj utisak. Ovo je jedna ovako vrlo ambiciozna, ako smijem da kažem, isto mladalačka priča u smislu to je puna mladalačke to je društvena energije. hronika, znači to je društvena hronika. Društvena crna hronika čak, možemo dodati i to. To je neki epitoma onog divnog kada ljudi uspeju u narativnim umetnostima, u pripovedanju književnom ili filmskom, tu ponajpre i u drugim sferama, da pišu ili da snimaju film o onome što dobro osjećaju i što dovoljno dobro poznaju. Kada se gleda porno banda, vi verujete da onaj ko vam predočava tu priču je dobro zašao u taj svet u smislu da ga je proučio i u nekoj emotivnoj ravni, ne samo intelektualno i na nivou faktografije i činjenice koje su nužne, ali da pritom dobro osjeća i to je nekako nešto što ide kao povratna informacija sa platna i pomaže interakcije emotivne sa filmom kada vas ključni autor u ovom slučaju ubedi da je to nešto što njega zaista zanima, što dobro osjeća i što je dovoljno vešt u zanatskom smislu da čak i u tim oskudnijim produkcijnim uslovima, a ovo jeste film na nekog nižeg produkcijnog nivoa, izgura do kraja na manje više prepostavljivo način kako je i zamišljao na samom početku tog puta. Ali to jeste istovremeno je vrlo provokativan film koji namerno šokira, ima nekih određenih scena tu koje su onako baš kao da te neko ubode u oko i ja verujem da postoji dosta ljudi koji nema jednostavno senzibilitet za tako nešto i nema ni koncentracije ni fokusa da pogleda taj film do kraja. Što je u redu, mislim, razni ljudi, razne čudi. Ali pogledamo, znači iz pojedinačnih godina kako su prolazili filmovi, ne moraju biti eksplicitni, kako filmovi tog profila, znači malo od rešitijeg art house umetničko, kako prolaze na box office u Americi. Mislim da ne izmaštavamo toliko stvari. Znači, to je vrlo uska niša. To je mala niša, to su zovu ti art house bioskopi koji često, na primjer, u New Yorku imaju 50-60 sedišta. Kada se sećaš kada je bilo obnovljeno izdanje ovih ručičastih flamingosa, pa je bio na VHS-u onaj bonus u smislu podsjećanja kakve kontroverze taj film Watersov izazivao. To su sve maleni bioskopi, znači to nije to neka široka distribucija u multiplexima, ni tadašnjim ni ovdašnjim, nego naprosto mali broj ljudi i onda je bitno kako oni reaguju. Meni je naravno najzanimljivije ali sad to je sad neki sadizam sa moje strane, kako ljudi reaguju koji slučajno zalutaju na takav film. Da. Znači iz nekih romantičnih pobuda, da li odu ili da li gutaju knedle, da li su raskidane veze na samom početku, da li su propadali prvi dejtovi ako bi ljudi završili slučajno na porno bandi. Ili su možda bili uspešni? Uspešni, to je sve spekulacija, ali jer u porno bandi ima puno Tanatosa, ali ima i Erosa. Da, dosta je zanimljivo šta se u porno bandi, sve su postavke zanimljive tu, naprimjer. Mi imamo to usiljenu, a to ide iz pravca Beograda, imamo tu usiljenu podelu stalno na urbano, nazovi urbano i nazovi ruralno, pri čemu se selo izmaštava, pa se selo možda vidi, ako je romantično, kao što je prikazao uz dosta duhovitosti u Stanoviću Časno za ognjenku, da imamo drva na kojima niče rakija kruške, kao već je upakovana u zgodne one. Dobro, ali češći onaj postupak kao Radoš Bajić. Da, ili ima to, Radoš Bajićevski taj, ili imamo te neke prikaze grubosti, a ljudi na selu možda žive zapravo dosta sličnije nego u gradu, jer nisu naši gradovi do te mere pa sada više nego ranije, definitivno. Da. Tako da zanimljivo je, to sam teo da kažem zbog ovoga, zanimljivo je na koji način može sve se iščitava porno banda.
ovdje imamo činjenicu da ta porno banda, to su porno entuzijasti koji idu sa tom provokativnim porno kabareom, zalaze duboko u Srbiju, u smislu idu da nastupaju. Što je isto Žilnikovski. Što je Žilnikovski, oni kao naš kolektivni junak zalaze tamo. Rani radovi su neka vrsta inspiracije. I doživljavaju razne vrste ponuđenja, upadaju u opasnosti po život, svašta se nešto dogodi, tragedije se tu nižu. Onda možemo da kažemo, pa da se zapitamo, da kažemo šta to znači u smislu da je sam izlazak van oboda Beograda može biti do te mere porazan i opasan po život, po samo telo. Ali ako se vratimo u smislu intelektualnog poštenja nas kao gledalaca koji to pratimo, sama ta mučna epopeja je počela u onim provokacijom porno kabareja u bioskopu Partizan, pokojnom bioskopu Partizan, koji je značajna tačka bio u ovdašnjem tom svetu pornofila. I pitanje je da porno banda da je nastavila da obitava i da nastupa sa čim nastupa u Beogradu, možda bi se jednako tako grozne stvari dogodile. Samo bi se brže desilo. Samo se brže desilo. Ovako smo imali usput jedan živopisan prikaz toga kako ljudi sa društvene margine, u smislu geografske margine, gledaju na marginu koja je dobrovoljno ispljunuta iz velikog grada. Da, mislim ovo je road movie između ostalog i mnogo toga još. I omaž filmovima Snuff i svim koji imaju tu estetiku. Jeste i veoma tvrd film koji se uklapa ovu priču o hardcore Srbiji zato što je on eksplicitan i u seksualnom smislu, ima dosta vrlo eksplicitnih scena, znači čak scena koje možemo ih nazvati pornografskim u suštini, ali koje su lepo uklopljene i imaju umetničko opravdanje, ali imamo i vrlo nasilne... Uvek postoje opravdanje. Da, uvek, pa ne znam, možda mislim, ne baš uvek. Mislim, to kad kažu umetničko opravdanje za prikaz seksa ili za prikaz golog tela, to mi zvuči kao to femkanje glumaca. Ja moram da citiram Sharon Stone, ona je rekla, mi se ne rađamo u Hunterima, to su oni teški kaputi koji su bili 70-ih i 80-ih popularni. Teo treba da se oslobodi kad god je za to prilika. Ona ga je oslobodila. Ona ga je oslobodila i svi treba da ga oslobode. Da. Dobro, to je sad novo vreme doneo neke slučajeve naknade pameti, ali mislim da generalno prizor golotinje na filmu što da ne, što da ne ako i da je puka eksploatacija, ok, to su ljubitelji tog. Ako je takav dogovor i ko pristane to, da. Mislim da je ovaj film bio značajan i na konto toga, evo samo to pojem pa se ti vrati, da je on emancipovao srpsko glumište, da u tom trenutku vjerojatno bio problem ko će da se skine i zaista skine i da simulira seks. Evo Mladen nam je rekao, baš smo bili, okupili smo se jednim lepim povodom i on je prisjetio se tog castinga zapravo koji se dešavao nešto 2007. rekao bih, možda i pre toga čak. Sve ovaj film sniman 2007. Da, onda je morao casting biti ranije. Da su glumci kao počinjali su da čitaju scenariju i čim bi prešli 2-3 strane rekli su hvala, ali ne, kao mi ne želimo u tome da glumimo. Tako da svakako je... Bog poživeo glumci sa BK Akademije, oni su pokazali kao oni su prihvatili kao bolji ljudi i bolji filmofili i to, kako kažem, ljudi otvorenijeg. I napravili su lepe uloge tu. Da. Štete što dosta njih nije nastavio glumu, ali evo Nataša Aksentijević i dalje tu. Jedan od učesnika je, kako sam ja ispratio, postao traženi stand-up komičar. Mislim i to je vjerojatno nešto za ljude. Ivan Đorđević ima jako lepu karijeru. Da, Ivan Đorđević je nastavio karijeru i on je onako baš uposleni epizodista koji nije samo epizodista, on je zaista imamo i lozničku vezu. Da, Saša Gligorić je postao primećeni glumac nakon serije Senke na Balkanom i nakon Južnog vetra gde on odigrao Kapućina i mislim da njegova direktna partnerka, to je zanimljivo, znači ona koja glumi njegovu suprugu, da je ona posle glumila suprugu ćerku Radoša Bajića u Lepa sela Lepo gore. Ne Lepa sela Lepo gore, nego baba se seo gore, baba se češlja. To je bilo zanimljivo. Da, baba se češlja dok Lepa sela Lepo gore, to je bio zanimljiv mutant. Znači, ili da Lepa sela režira Radoš Bajić. Da, tako da, ili porno bandu. Uglavnom, eto, mislim da nastavili su karijere, ali ne u tom smislu da su postali velike zvezde. Nažalost, Aleksandra Jovanović je nestala
ponovo, malo je bila u Prvom južnom vetru, ova koja tumači Unu. Glogovčevu suprugu. Ali ovaj film, definitivno sad ja ne znam, mi nismo bivali u prilici, osim što smo mi stekli utisak da mladi filmski autori nadolazeći tek svršeni studenti slabo gledaju filmove. Da, ovo je za njih sad preistorija već. Da, ovo je koliko je sad ovo pluskom perfekat za njih, ali evo, znači neka pojava novog mladenog filma Radnička klasa ide u pakao uz jasnu misao da sada filmovi prikazivački duže žive, da su lakše dostupniji, da može da bude nekom izgovor ili povod da po prvi put pogleda jedan od najboljih filmova u ovih 20 godina novog milenijuma na planu srpske kinematografije. Ajmo onda sada da pre nego što se na kraju mislim da je najbolje da se novim Mladenovim filmom pozabavimo, da kažemo par rečenica i o zloglašenom srpskom filmu, mislim srpskom film koji se zove Srpski film. To je kao Voda. Kao voda. Namerno generički naziv koji možda zakonski trebao da bude zabranjen, da se ne bi ljudi zbunjivali. Dobro, pa i sam naslov tog filma je bio provokacija. Ne, jasno je kad se pogleda, ali kao mislio sam da zbunjuje ljude, kao jesi gledao srpski film koji? Film je došao godinu dana nakon Porno bande 2010. Režirao ga je Srđan Spasojević po scenariju Aleksandra Radivojevića i mislim to je onako jedan film koji kada pričamo o tim nekim kontroverzama u medijima i generalno možda je izazvao najviše pažnje. Zaista se puno o tome pričalo i ne bez razloga film jeste zaista ekstreman u mnogim svojim aspektima. Jedna namerna provokacija, zaista onako baš usredsređena provokacija sa idejom ajde da smislimo nešto što do sada nije viđeno i što će isprovocirati i što će ljude naterati da im krene pena na usta otprilike. I mislim da su autori u tome i uspeli. Jesu, samo što je pitanje kako svako od gledalaca, pošto gledalci poželjno da budu, ali nije nužno da su svi informisani šta i da gledaju, kako reaguju na tu vrstu hipertrofije. Mislim, ja sam sretao ljude u svojim mladim godinama kojima je bio Terminator 2 najgori film na svetu uz objašnjenje da ništa u tom filmu nije moguće. Što znači da možda nisu najgluplji ljudi na svetu, ne moraju biti najpametniji, naprosto nisu informisani, nisu upapeli šta gledaju. Znači, tako da moguće da je srpski film pre svega na konto toga što glavnu ulogu glumi Srđan Žika Todorović, da je možda u nekom trenutku privukao, ili zbog te pomame da je privukao ljude koji nisu naprosto softverski bili sposobni da isprate tu hipertrofiju i da shvate šta taj film želi da postigne, a subverzija je tu na ringli, znači na treći, peti, deseti. I mizantropija je ovde podignuta na najviši stepen. Mislim, taj film vrlo je grafički eksplicitan, čak možda od ovih koje smo pominjali i najeksplicitniji. Naravno, daleko naj. I naravno, tu su te scene pedofilije koje su u najmanju, mislim, one su ekstremne i nije ih lako gledati svakako. Sada postoje ljudi koji čak nisu ni gledali film, ali su čuli da nešto tako postoji u njemu. To je jedan od tih filmova o kojima se mnogo više čulo nego što je bio gledan u našim okvirima. U nekim krugovima jeste. Koji jednostavno a priori napadaju te filmi. O čemu si ima mišljenje, da. Da, napadaju ga onako brutalno, da ga treba zabraniti, uništiti sve kopije. Čak je bila neka priča da će se krivično goniti autori. Svašta je tu nešto bilo. Mislim, to je sad pitanje sviđizma. Sad ću ja da tužim nekog zato što mi se ne sviđa, pa nema gledati. Ali u svakom slučaju ovaj film ja sam ga doživljavao kao Grand Guignol i tada i sada. Samo objasni taj izraz za ove. Pa Grand Guignol to su pozorišne predstave, vrsta pozorišnih predstava koja je bila u Parizu jako poznata, popularna u 19. početkom 20. veka, gde zapravo imate neku labavu strukturu, a u suštini prizori ubistava su na sceni bili ono što je bilo... Da, znači senzacionalistički pristup. Jeste, znači sve se oko te scene ubistva zapravo gradi i one su jako su prikazivane, to je pre filma zapravo, uglavnom pre filma, i jako se prikazuje na sceni, ti prizori su bili dosta eksplicitni sa puno krvi i tako dalje. Preteča filma, tako da je to bio film drugim sredstvima. Mislim, saglasit će se da je teže neke stvari prikazati u pozorištu. Grand Guignol je posle bio zaživeo čak u studijskom filmu. Jeste, i dan danas. 70-ih ima čitava ta pa Slagalica strave. Da, ne mislio sam na ove filmove iz 70-ih. I to, ko je ubio
Rose ili kako. Dobro, Hush Hush, Sweet Charlotte. Da, Charlotte, sve te sa ženskim imenima u nazivu. Da, a šta se dogodilo sa Baby Jane je zapravo... Da, i to je Robert Aldrich, to je kao... Jeste. Ali sada da ne idemo na tu stranu. U svakom slučaju film jeste bio provokacija i ja ne pamtim da je neki srpski film toliko odjeknuo u svetu kao ovaj. On je baš privukao veliku pažnju, čak je i neke vrlo zanimljive obožavaoce stekao, na primjer Paul Schrader ili Schrader, više ne znam. Da. Nikako se izgovara, potpuno sam se zbunio. Ja sam godinama mislio da je Schrader, a onda je krenula ta varijanta sa Schrader. Pa to jeste zbunjujuće, ali kao preporuka jedinog čoveka koji se na ovim prostorima, to je profesor dr. Tvrtko Prčić, koji se bavio problemima forenske transkripcije i pisanja engleskih imena. Preporuka koja je negde kod nas, ne kod njega, nego koja je kod nas zaživela u tom smislu je da se svi diftonzi brišu. Pa je onda nije Jones kako bi trebalo i kako je on preporučio, nego Jones. Pa nije Schrader gde imamo diftong, nego Schrader. Dobro. Ali to su ono Schrader voli jako srpski film. Kada pričamo to je onaj slučaj uvreženih grešaka. Znači greška koja toliko dugo opstaje da postaje pravilo. Ali to je sad bila jedna digresija. Se vratim da Schrader voli taj film. I nije jedini. Ne da ga voli, nego ga ceni i taj film se odlično kotirao. Mislim da se dobro i prodavao. I bilo je kontroverzije da god se našao, ali ono što je važnije od priče, jer mislim da je srpski film sad nešto što je opšte mesto, ljudi sve da ga nisu gledali znaju šta je i gde je, da je važno da ti i ja istaknemo sa pozicije ovoga što mi radimo, da je to film, evo makar to je moj sud, siguran sam da je to bio tvoj sud i da je ostao, da je taj film zanatski jako vešto urađen i da taj film kada se po strani stavi njegov sadržaj i to grafičko nasilje, preterivanje u svakom domenu je dobro napisan, ide ona priča kroz 3 čina, priča o padu, dubljem padu i priča gde naše dno ima svoje dno, a pritom je i upakovan zanatski, snimljen i zanatski je sveukupno upakovan da podsjeća na filmove, ranije filmove Abela Ferrara ili da podsjeća na te 90. gde on, na primjer, je čak superiorniji od nekih u vizualnom i u estetskom smislu superiorniji od nekih značajnih filmova kao što je Portret Henry serijskog ubice koji je isto negde u tom hardcore viđenju filma jako važan naslov, da je on zaista onako, ono što se kaže slick, doteranje filma, lepo upeglan, utegnut. Upravo se ti film nije lako voleti, poštovati i cijeniti ako shvatite šta je bila namera, a što se samog sadržaja tiče, mislim, iskreno rečeno, nažalost, taj film jeste refleksija društva u kome živimo. Možda sad i više nego ranije zapravo. Dobro, sad pitanje, to je refleksija izviđenja svojih autora. To je potpuno legitimna stvar. Mi možemo ne vidimo to, ali sad mi možemo ući u priču da li je Srbija na kolenima ili je Srbija ekonomski tigar, ali ako se ne bavimo egzaktnim ciframa u bilo kom domenu prosječnog društva koja je naš lični doživljaj sveta, života i onoga što nam se zbiva pred očima, što biramo da vidimo i što biramo da istaknemo kao dominantnu sliku i ono što biramo da namerno ne vidimo i da prećutimo, onda možemo meriti i to da li ovo, ali ovo jeste znači jedan legitiman pogled na srpsku stvarnost provučenu kroz filmski filter, što je dosta važno. Ovo je zaista film i mislim da ljudi koji su ga stavljali na te razne liste, da nigde nije bilo spora o tome da li je ovaj film dovoljno vešto napravljen, nego je bilo spora sa samim sadržajem, odnosno sa suštinom... A bilo je svega, budimo realni. Sa suštinom razmišljanja o filmu, šta je dopušteno da se na filmu prikaže. Dokle ići. Dokle ići, ali to je naprosto rasprava koja je stara koji narativni film i žanrovski postavljen film, jer, na primjer, u trenutku kada se pojavio teksaški masakr motornom testerom, verovatno su ljudi bili izgranuti slobodom prikaza grafičkog nasilja, koje možda 2-3 godine kasnije bilo nezamislivo, ali evo sad je to jedan... A sad je standard. To je standard, to je jedan glavnotokovski horor uticajan godinama nazad, ali tad se nije moglo prepostaviti da će se ići baš u tom pravcu. Znaš što je meni žao?
Šta je tebi žao? Mislim, taj film je izašao 2010. godine. Imao je svoj život, naročito na Blu-rayu i na tim medijima, fizičkim. Čak je izašlo pre nekoliko godina ono specijalno neko izdanje sa bonus materijalom, intervjuima. Znači, film koji svakako privukao pažnju i koji ima kultni status u svetskim okvirima. Dobro, jedan izvozni proizvod. Da. Ovo inače nastao u privatnoj produkciji. Da, samostalna nezavisna produkcija. Da. Žao mi je što Srđan Spasojević zapravo nije... To je uvek velika šteta. Da. Snimio sledeći svoj dugometražni igrani film. On je imao sa Dimitrijem Vojnovim, ako se sećaš, jednu u antologiji, jednu priču kratku. Da, je to VHS ili šta? ABC of Death, ja mislim da je bio. Da, ABC of Death, od X do A do Z. To je antologija gde su kao horror autori poznati kao horror autori ili u usponu snimili po kratki film od 5-6 minuta. Da je tu bio i Ty West čak. Bilo ih je zanimljivih autora. Tu je bio Srđan Spasojević, ali evo do dana današnjega, sad smo u 2024. godini, znači 14-15 godina kasnije, on nema novi film, niti rekao bih da je novi film na vidiku. Dobro, sve je moguće, setimo se koliko dugo nije Terence Malick bez da... Dobro. Mislim, nemam želj da poredim jednog druga koliko dugo nije imao film pa da počeo snima na 6 meseci. Da. Ali mislim da Srđan Spasojević prikazuje jednu prilično veliku veštinu što se tiče postavke filma, režije, kadriranja i svega ostalog. Tako da, eto, vidjet ćemo, ne znam, u pravu si, možda se tu i preokrene, ali za sada nema najava da nas nešto od njega očekuje u skorijoj budućnosti. A vrijeme prolazi. Dobro, on nema novih filma, ali novi igrani film ima Mladen Đorđević, Radnička klasa, ide u pakao. Da. Ja kada sam pisao tekst Hardcore Srbija 2010. godine, naravno neki filmovi još nisu bili prikazani, uključujući Radnička klasa ide u pakao, ali umeđu vremenu prikazani film Maja Miloš Klip iz 2012. godine, koji mislim da moramo da negde uključimo u ovu priču. On nije ekstreman po pitanju nasilja, ali jeste vrlo ekstreman po pitanju seksa. Dobro, sad pitanje ima i tu nasilje, možda nasilje nije fizičko, ali kažem nije ekstreman. Da, ona scena sukobe na žurci na kraju je prilično dobro, ima i mislim nasilje u vezi, šamari i tako dalje, ali niko ne igra na primjer fudbal sa odsečenom glavom, mislim. Tako da u tom kontekstu nije ekstreman. To je inače arhivski snimak Hunter, mislim tada. Ne, to je Miroslav Kobrija pravio. Ako pričamo, to je inspiracija, to što si ti rekao. Kažem, inspirisano je stvarnim snimkom na kom su pripadnici Hunter divizije stranih plaćenika u vojsci, u bošnjačkoj vojsci zaista to radili tako da. Nažalost, strašne stvari su se dešavale i dešavaju se. A klip je onako lepo odjeknuo i napravio je od Maje Miloš jednu evropsku zvezdu rediteljsku u tom trenutku. U usponu i eto mi sada posle dosta godina, posle 13 godina zapravo, 12 godina, čekamo premijeru njenog novog filma Pukotina u ledu, koji je snimljen i za koga još uvek ne znamo tačno koliko će se uklopiti u ovu priču, da li će biti ekstreman, eksplicitan, ali znajući Maju, pretpostavljam da hoće u dobroj meri. Biće u značajnoj meri, to je negde već ta estetika, to je poetika koja je ona nametnula kao svoje viđenje stvarnosti filma, tako da zapravo se može očekivati. Klip jeste bio uznemirujući, on je možda čak više uznemirujući od srpskog filma. Zato što je realniji i ide u taj naturalistički u taj neki naturalistički procede i možda je ljudima teže da ga poimaju kao odraz stvarnosti, jer sve i da niste upućeni kada gledate srpski film Srđana Spasojevića, vama je jasno da je to mračna fantazija. Da je to mračna fantazija koja dosta toga duguje nekim sinematskim filmskim uticajima koji su bili transformativno važni za autore tog filma, scenaristu i reditelja, i da je on možda i metafilmski, kao što je u ostalom i sugerisano u samom tom generičnom nazivu srpski film, a ovo je neka u slučaju klipa Maje Miloš, to je jedna naturalistička melodrama o ljubavi u rikverc, znači kako se prvo seks pa onda kako se stiže preko onog s kraja lanca zbližavanja na početak i na suštinsku vezu između dva lika uz prikaz sveta koji se muči.
Znači, Isto koji vrlo kontroverzan film. Ne porađa ništa novo, ali se muči. Isto kontroverzan dosta film iz više razloga i treba da bude tako i jedan od naših omiljenih filmova snimljenih u ovom veku u Srbiji. Da, to je kao muški i ženski primerak, Život i smrt porno bande i klip. Znači, lepo se kombinuju. Da, komplementarni su, s tim da klip nudi tu nežniju stranu, a nežniju stranu toga. Dosta toga je on je razigran dosta onako dinamičan u smislu te i generacijski, pošto prati život tinejdžera, pa je to nekako već prijemčljivije, a i ona upotreba turbo folka i turbo folk popa u znatoj meri pomaže da se ta gorka pilula od stvarnosti i stvarno lakše proguta. U Životu i smrti porno bandi takvih poštapalica gotovo da nema i dobro je da je tako. Ima malo zane. Da, ima malo zane, ali dobro je da je tako, pošto onda dobijamo dva moguća gledišta na možda slično, jer lako je zamisliti glavnu akterku klipa u nekom vremenskom košmaru da bi mogla da postane jedna od aktera porno kabarea unutar Života smrti porno banda. Nisam siguran u to, ali dobro. Evo ideje za neki zajednički nastav. Da su ta dva filma komplementarna i da za neko ko bi da proučava srpski film u tom odvažnijem sektoru, nazovimo ga uslovno sektor, je dobro da ta dva filma pokazuju dva moguće gledanja na manje više slično. Oni jesu srodni. A da pritom nije znači pravljeno da je to neki diptih ona kaže, on kaže, nego naprosto jedan generacijski pogled koji je potpuno validan, a možda određen i ličnim afinitetima svojih autora. Znači, ko šta vidi da film treba da predstavlja. Nakon klipa mi zapravo i nismo imali ekstreman film u tom smislu u našoj kinematografiji. Gledali smo onaj spisak filmova, zaista nismo uspeli da nađemo. Mislim, ima ekstremno glupih filmova, ima ekstremno dosadnih. To je druga priča. Ekstremizam se preselio u drugu ravan. U ovom smislu hardcore Srbije o kome danas pričamo. Ima nekih elemenata, možda čak i tragova ovog pravca u nekim filmovima. Dobro, onako bljesne. I prikaz nasilja u Južnom vetru je dosta eksplicitan. Ja sam od uvek mislio recimo da je prikaz smrti lika koji tumači Žika Todorović, koji je prilično ekstreman u Južnom vetru, zapravo neka vrsta omaža srpskom filmu, što možda grešim. To je moja asocijacija. To je jedan repertoarski film koji ide iz drugog pravca i stiže na drugo. I to nije film koji možemo priključiti ovom zapravo talasu. Meni su, mislim, evo, ovo o čemu smo i pričali je meni ekstremno, ako mi prepostavljamo da ekstremizam nešto što ljudi koji prate glavni tok i koji gledaju romantične komedije ili uzbuljive akcijne priče, istorijske drame, da je ovo njima ekstremno, ali meni su, na primjer, srpske neuspele komedije veći primjer ekstremnosti nego što je to. To je sad neka druga priča potpuno. Sećaš se ovog filma... Meni je Selo gore, baba se češta ekstremizam. Dobro. Sećaš se ovog filma Who the fuck are you, Marine Radmilac? Da, samo što taj film iz 2020. To jeste 19. Mislim, on je imao jako slabu percepciju, slabo je viđen, gotovo ga niko nije video, ali je to vrlo zanimljiv, recimo, crno-beli film koji ima nekih elemenata ovoga o čemu smo pričali. Ne bi možda mogao da se podvede sasvim pod ovaj talas, njegova prikazivačka sudbina je toliko obskurna da teško ga bi bio šta uklopiti, zato što je to sad već ono što se zove deep cut. Ljudi ne znaju da to postoji. Ali eto, sada možda su saznali. I to je film, jedini srpski film u kome glumi veliko ime francuskog glumišta Denis Lavan, koga znaju ljudi iz ponajboljih filmova raznih autora francuskih pre svega i na čelu sa Claire Denis. Tako da to je jedna potpuna, čak i u produkcijnom smislu subverzija u srpskom filmu, da neko o vlastitom trošku i potpuno sa boka produkcijom napravi film u kome ima značajno glumačko lice. Glumačko lice u evropskim okvirima. I da ga lepo uklopi tu priču. I što nažalost nije doveo do toga da taj film ima bolju prikazivačku sudbinu i van Srbije.
Hajde onda sada da se pozabavimo... Mislim, da li ste videli ovu ženu isto, tu imamo ovo u ovom završnom trećem segmentu, u onom delu košmara. Imamo dosta ekstremizma. Pa to čak, si odlično primetio. Eto, smeo sam to suma, izvinjavam se. Imamo Eržiku koja se pojavljuje u toj sceni tamo u onim pothodnicima, lagumima, među pijancima, odbačenima, onim da su neke orgije u toku. Hoćeš da kažeš kad se Eržika negde pojavi, to je otprilike znak? Pa ne mora da bude, ali ja mislim da je to jedan lep omaž Mladenu Đorđeviću, činjenica da su, evo da nije tačna, makar ne u potpunosti, ova teza, da mladi autor, jer to je film Dušana Zorića, Matije Guševića, koji su u ovom trenutku dalje veoma mladi, da oni nedovoljno prate ono što je bilo pre njih i nedovoljno poznaju srpski film, a onda da nisu sposobni da prave bilo kakvu reakciju ili omaž na ono što im je prehodilo. Evo, oni su kontraprimer i hvala im na tome i taj treći deo je posebno zanimljiv, jer to je film, taj treći segment, to je film iz 3 segmenta, iz 3 formalna čina, gde se kreće od naturalizma, pa onda u nešto blago iskušenje, onda se gradira i taj treći segment je segment koji se meni najviše dopao, mada je najupitniji na nivou značenja. I najviše ljude naljutio. Nekako raznimi ljude, zato što je to, taj film u tom svom segmentu se naslanja na ovu našu priču, gde subverzija ide u pravcu toga da autori, ovde u slučaju 2 mlada autora, stižu ciljano do tačke gde rade ono što žele. Znači, gde imamo subverzivni film kao odraz autorske slobode. Što je jako bitno. Što je jako bitno da smo mi shvatili gledajući taj film, posebno u tom segmentu, da ima da je neko imao, znači, zaista petlju da uradi šta god, narušavajući narativnu nit, problematizujući sve što je na nivou naracije i značenja unutar naracije i filmske priče, poslednje tog trenutka da razori, da bi uradio jednu fantasmagoriju potpuno, jedan košmaran prikaz raspada potpunog desolucije ličnosti i sveta u kom se ta ličnost kreće, i to je dokaz slobode i dokaz, znači, da eto ta neka subverzivna nit postoji u filmu koji je, da li ste videli ženu, imao onako prilično skrajnutu i, ajde da kažem tako, samo iniciranu distribuciju, ali došao je negde do 10.000 gledalaca. Možda čak i malo više. Da, možda i više, da. To ćemo proveriti, pa ćemo sledeći put reći. I, mislim, krenuo je od festivala u Veneciji, prošao je taj festivalski krug i, mislim, to je jedan film na koji je stala jedna lepa tačka nakon koje mi možemo da čekamo, da pratimo zarez. I prikazan je na javnom servisu, što je isto velika pohvala za javni servis, da je u nekom svom terminu uspeo da ga i sufinansirao. Jeste, ali da su ipak rešili da prikažu nešto što je gledački izazovno. Hajde onda da se pozabavimo sada filmom, najnovijim filmom Mladena Đorđevića, Radnička klasa ide u pakao. On je prikazan u Torontu u ovoj selekciji Ponoćno ludilo, Midnight Madness, dosta poznata zapravo selekcija koja se bavi takvim filmovima, malo kontroverznim. A ne misliš novi u Torontu, da? U Torontu, novi u Torontu. Sad, koliko je od onog iz porno bande ostalo zapravo u ovom filmu? Ja bih rekao da sa jedne strane ovo jeste neka vrsta umekšavanja izraza, a sa druge strane i ne. Pa dobro, ovo je odrasta se. Sazreva se. Mislim, to nekad mladi ljudi su nekako znate, mislim, ono često ljudi posežu za onom kada hoće da isprobaju liberale, pa onda kažu, hajde, da li se slažeš sa ovom izjavom? Ne postoji mlad čovek koji nije bio revolucionar i ne postoji zrela osoba koja nije težila konzervativnoj misli. I onda kao da, pa ko je to izjavio kao Hitler. Znači, tako da to je provokacija za liberalnu misao, znači, zato što je naprosto to je neki ukazuje na neku životnu putanju. Ljudi su radikalniji, nestrpljiviji, odvažniji, manje skloni kompromisima kada su mladi, a kada dođu zrelije godine. Mladen Đorđević onda definitivno još uvijek nije ostario, pošto... I ne treba da ostari, nego samo normalno da se menja. Znači, i dalje provocira. Ovo je film zapravo o radnicima koji se okreću satanizmu, kako bi našli neku vrstu... Onostranom, da. Onostranom,
kako bi našli neku vrstu satisfakcije i izlaza iz situacije u kojoj se nalazi, a koja je jako mučna, mislim, u smislu egzistencijalnom pre svega. Znači, obespravljeni su, njihovi najmili su nastradali u požaru u fabrici, ljudi koji su za to odgovorni po svemu sudeći će se izvući. Da, i napredovati u smislu, nastaviti života i nastavite prihode. Ovaj film o užasima prvobitne akumulacije kapitala. Između ostalog, ali takođe i podsjećanje na ono što je donela naša upitna i lažna revolucija 5. oktobra, da su nove političke elite od kojih se očekivala makar empatija, otpušteno radništvo i ražalano radništvo, da su oni bačeni na nepostojeće tržište rada uz ono cinično neka jedu kolače. Ne moraju da se bave šta je sad, čemu fabrika i sve to. Ali ovaj film velike istine i kao menja se u tom smislu, promenio se i društveni okvir. Ovo je radništvo, ovo nisu porno provokatori, ali ponovo imamo kolektivnog glavnog junaka. Da, sad ipak Tamarom Krcunović koja jeste akcentovana, njen lik Cece ovde akcentovan, malo je stavljen ispred drugih, malo više, ali da, opet imamo kolektivnog junaka i s te strane tu je ta spona sa porno bandom, ali ovo jeste jedan zreliji film i u tehničkom smislu drugačiji, on je onako baš film za bioskop. I meni je jako žao što on dosta loše prolazi u našim bioskopima. Gledanost nije zaista velika i već silazi sa repertoara, što je možda znak da ako ga niste pogledali da požurite i da ga pogledate. To nije nikakav problem, mislim taj film je... Nastavit će da živi, naravno. Ali mislim ono što je važno da ovde nemamo samo izdaju. Ovo je po svim merilima, sve i da ne znate autora, a većina ljudi ga ne poznaje. Ovo je film za koji može da se sa puno uverenja da se kaže da je film koji je nastao onako kako je ključni autor želeo, u smislu kakav je bio i zamišljen. Sad manje više, naravno, uz neke pitanje izvodljivosti, ali jeste film koji odražava poetiku svog autora, nije izdaja principa na kojima su zasnovana njegova dela i u tom domenu nije iznenađujuće što nije dovoljno privlačen na repertoaru. Mi naravno sugerišemo da ga pogledate na velikom ekranu i zbog slike. Dušan Grubin je napravio odličnu fotografiju za film. Većina filma je u mraku. I jako je dobar dizajn zvuka u ovom filmu. Obično mi kuburimo na srpskom filmu sa dizajnom zvuka, ovde je dizajn zvuka sjajan. Dizajn zvuka je zanimljiv, pošto tu su se u jednoj žiži spojili dizajn zvuka i muzika, gde nije jasno šta je muzika, a šta je dizajn zvuka. To je zanimljiva intervencija. Veoma zanimljiva. Tako da eto, topla preporuka i jedan od, da kažemo, pa recimo, namerno smo preskočili film Sumrak u Bečkom haustoru, isto film Mladena Đorđevića, on nam se nije nešto uklopio ovu priču preterano, o Hardcore Srbiji, ali recimo možemo reći da Radnička klasa ide u pakao, jeste neka vrsta filma koji je naslednik ovog talasa, što je logično imajući vidu autora, ali ipak jedna transformacija tog talasa u nešto stilski drugačije. 40 su zakon. Ajde onda da se to mišlju da možda i zaokružimo ovu priču. Jesi hteo nešto da dodaš još? Nisam hteo ništa da dodam, samo da odjavimo. Znači, ostanite uz Filmoholik i pratit ćemo nove i posjećati vas na stare fenomene i dalje. A ne zaboravite da 10. maja 2024. dođete u Dom omladine Beograda kada ćemo razgovarati, Zoran i ja, sa Mladenom Đorđevićem upravo o filmu Radnička klasa ide u pakao. Tribina u Domu omladine koja, kažem, bit će održana u petak 10. maja, počinje u 20 časova i trajeće sat vremena.